Kanihan ng ngalan ng Yesus at tulad. Amen。我是说，如果你是没有圣经，把那个书架举起来这样的话，我们是一个信仰团体啊，还有pastor那个itu ada pagkalim ng suwan ng kawas pasakan o kumagulita。如果你手边是有圣经的时候，今天晚上有3处经文，第一处经文的诗篇 Orens 126篇 ，Orens 在说主杀破了的婚姻。诗篇126篇的第5到第6节，诗篇 Orens 在说主杀破了的婚姻。诗篇126篇第5到第6节。Kaya naman na po aswal was ang mapapat mataman minta sa buwan niyo at inanan ulit sa isuot sa pulo ng sa kalima kana sa kalima kasi ito pa na yung中文来读这段经文，流泪撒种的必欢呼收割，那带种流泪出去的必要欢欢乐乐的带禾捆回来。第二处经文以好生命记28章萨普罗发露让生命记28章第1到第6节。旧约萨普罗发露这方在咱们上的那么生命记第28章第1到第6节的旧约。在摩西五经之后最后一个书卷。同样的，如果翻到了我们中来的这个经文，我们不喊他们米达，什么我们生命记第28章第1到第6节，圣经这样写的：你若留意听从耶和华你上帝的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的。他必使你超天上万民之上。你若听从耶和华你上帝的话，这以下的福必追随你，临到你身上。在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你生所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的和面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。最后一段经文在腓立比书新约腓立比书，腓立比安18之方，腓立比书第4章第19节。今晚上我们要读第3处经文，第3处经文在腓立比书新约腓立比书，它在以弗所书的后面。新约的腓立比书第4章第19节。我要称这个经文叫做419应许，419应许。还有这经文今天晚上跟各位分享的419应许。腓立比书腓立比亚什么18之方，希望不是要报这些。腓立比亚什么18之方，希望不是要报这些。腓立比书第4章。第19节，腓立比书第4章的新约，腓立比书第4章第19节。如果翻到我用中文，这本书他妈花叮当什么平安平安那么好，这里这样说：我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足一遍。好，腓立比书第4章19节，我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。哈利路亚！非常棒的比，非常美的这样一个祝福的话。那bagaimana contoh bang saya katakan pada minggu tertarik asal kurai usir minalaman Islam peribiasa cepat usir第这个单单腓立比书第4章19节是我很喜欢一段经文
我就把这段经文就把它定成一个题目，叫419应许。419应许，一个东方的大邦古里啊，讲巴奈啊，巴西巴奈感恩，我真的是要感到非常高兴啊！你把它弗隆啊，就说你小米好，你什么在海航呢？你是阿米斯，你都该啊，我的比他真的是很不容易啊！特别是比如说我们的弟兄姐妹在都会里面，能够成立这样的一个餐厅啊，很努力的去工作。我也觉得非常的不简单哈，为什么？打出2亿单哈，如来啊，大家是什么样成绩啊？419的应许其实对一个基督徒来说是一个非常重要的一个祝福啊，只要是相信上帝的，我们一定会经历到这样的一个祝福。刚才在419应许，我愿再次读一遍。我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你一切属世的都充足。不是那个已经跟我们刚刚我们说的这些，保罗已经菲律宾啊，不跟你们rahker lufin malu bicara abang minta itu lalu mak dia puluh kali minta apa saya kacang rot dan sesampaikan。为什么上帝应许要在这个地方这样的来告诉我？如果我们刚去回到那第一段经文，第一首经文诗篇126篇，不要说上帝应许是我们会收割，是因为我们所撒的种子关系。诗篇126篇说：流泪撒种的必欢呼收割，那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐带回。正如同今天。在这个地方，我刚才瓦蒂古桑迪拉、朗摩迪拉、罗瓦迪拉、秀丽，在过去我相信他们一定是非常辛苦的成立这样的一个店面以至于神就要当做一个极量的祝福。为什么神要在这边给我们这样这么大的祝福？那一个妈妈把妈不打帮你不打人还这样。是因为神的祝福，是因为我们有一双勤劳的双手。一个刚才我们大家是看，因为有勤劳的双手，我们这么做，就会让我们带来成功。如果我们再回到那个申命记28章，刚才我们申命记28，整章去读的时候，那是一个约哈，申命记28章是一个约哈。上帝早就赐给我们得到财富的能力，在28章里的申命记很清楚告诉我们，他说我们要成为一个得到财富的人，我们就要透过勤劳的双手来工作。Almangai kenapa layak ini atau mana apa kita malu pizai rata kita kita bahkan ini mira tu mengamukai ayat senandai apa itu kalau kita 上帝要透过我们勤劳的双手的工作，我们就会得着财富。如果我们回到箴言书去读，然后呢，感恩主上，感恩好，sekarang是帮48读写的话，我要去印证刚才我说的这句话啊，上帝要透过我们勤劳的双手，这个工作，要让我们得到财富。箴言第10章第4节这样告诉我们说。感恩是帮神18读就说是给他。箴言第10章第4节，手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。是安。nanti dikumpulkan tahun 行走去上山中，用人爱的虔诚，从无去上山中，到晚夜不停，等候无故成熟，人爱等候收成，大家欢喜快乐，五谷收回来，五谷收回来，五谷收回来，大家欢喜快乐，五谷收回来，五谷收回来，五谷收回来，大家欢喜快乐，五谷收回来。今天去下山。
希望和热忱，虽遇黑云风雨，要继续前行。你若从心做工，将来就可所成。大家欢喜快乐，五谷收回来，五谷收回来，五谷收回来。大家欢喜快乐，五谷收回来，五谷收回来，五谷收回来。大家欢喜快乐，五谷收回来。每天祭洒山中，为主乐不挣扎，暗中水流眼泪，身心常疲倦。灯空坐坐庆祝，主被欢迎接待，大家欢喜快乐，五谷收回来，五谷收回来，五谷收回来。大家欢喜快乐，五谷收回来，五谷收回来，五谷收回来。大家欢喜快乐，五谷收回来，五谷收回来，五谷收回来。大家欢喜快乐，五谷收回来，五谷收回来，五谷收回来。大家欢喜快乐，五谷收回来。好，因着大家欢喜快乐，五谷收回来，求神这次继续来赐福这个家这些店面，因着愿意，好像这三节诗歌告诉我们的，有人爱然虔诚，有存希望和热忱，为主老虎征战，暗中。还是有正爱，心中有圣经。有方法，送别手机的。现在我们已经开始策划2008年的那个。他是我们的摄影师哦。对，社教40周年。摄影师做记录，慢慢开始剪接。策划人是刚写一些企划，大的话，开心改变要大的话。要这样嘛，要笑啊！摄影师怎么都没有笑呢？阿当这个歌，阿当。Pengurusnya rumah maklum tapangan saya sorry itu jika ini dunia mana turut pemirsa sangat ai dunia ini penguduk korso semakin ngomong kapag kita sang korso yang dia ho saya tingin ko tamdaw upang sa kamahal ano haya kami sa kamudo kami hayop pang sa kami hayop pang sa kami ano niya kung tao nga dito kawas ko pang sa kya ay niya aram ahan dan sa kahadide sa amay sa alura berabang tasa mas ni ini perman tuno awal maarap sa ako sa berabang dunia tingin niya ikaw pangsa ni manay pansal ko ni tantangan saan na matingin niya mahaan ko naw makin niya sa karage sa kapitansa anini saka kinsira to
tulad kami sa teka pa ispan lang sapat niyam ya sa tin sa niya. Surat sa pagni. Di ka sa man ka kanaway. O masuro ako maro ayaw man sa. Away tu yang sa ngarayan pero ma min. Yan sa marata diyan ay away to han sa sa gira yan nakamaruan. Asari maan ka na kasama puri-puri kumana isang gabi. Adenis gabi miliyaw tinyan na tinyan niya sa gamato o haraksa na ina siya kulay na sila sasi mo sang kasi rin niya misa ka sa ayaw matay sa tawa ko mang ayaw ang ini sa si kaya ni taro ay kanya sa namatiray saka ano sa pagkain lungos muto ay maaraw sa tagay o ito o ang sa tayaran ko ni lungosan ikaw kasi ay bukod makanay ko kung lumutay dinay sa kaya sa mga pusaka ang sa ko ay maaraw sa kumba ko hiray ko kasi ako kung kainin ito sa kakakla ko turong kita. Hariya umaman niyam ikakarayan. Ang kasi ako para sa ano niyam kawama. Hindi kayo pinino niyam. Patato. O tuloy kami sa kami mama. Sorry, yahadidi kami kung nalilungusan niyam kitiswanan. Yahadidi kami ang matayar. To lungusun niyam kitiswan mama. Sorry nay. Saya katuka kami ang itor to na para sa ano. Waktu ni pabli ako. Uran lukawas ko sa piuran. 因为谢谢你刚才主动的话信，这个时候可以接下来就愿意献上他们的心意或者饮食，求主帮助我们这个享用之后。身体更得力、更健康，更愿意来竭力为主做工。当我们在的时候，是否我们的享受祷告是后面的名。哎，来动，哦，所以太丰富了。这个好兄弟。好兄弟哦。对呀，准备吃饭了，没有了。不能吃哦，兄弟，很糊的，怎样？你们真的很好嘞。兄弟很好吃啊，很好，这是你端的了呀。好兄弟。Kira ko yan din sa tiga.不要那个了，原汁原味的那有原住民的原汁原味。这个不够，这个是马祖的，黄果大。来，姑婆，四个的没有。来，过来，有海边的味道。也还咸咸的。有什么公的、母的？连体婴的，生活还是包带有些什么？哎，兄弟，你好，在那坐呢。不错了。来了。这个葫芦。葫芦irai tu mata irai kita ni. 看得出来吗？真的祝福满满。妹妹，这个。谢谢光临，谢谢光临。很好。过两天我们再过来。谢谢光临。你看那个在里面都不会外面进来3个人。都会这样，那么去完了之后，然后飞的，开飞机。对呀，你这里没地方停车。没有啊，没有。